Aduh. Asane nu ada penontonnya. Penonton. Oh no. Oh, Tenang kan. Ada nak bawa lingsir-lingsirnya mapan bawa nyang jadi ngatur orang pemerama. Dija ngatur orang pemeraman. Itu ditongol sama payas. Lolo. Ayah. Aduh, Mimi, adi tumen kene asane nah. Kengen. Cek cara bintang film cepuk mopo. Bisa kan? Aduh, jak lensen asane suasana. Ya iyalah, perawatannya gitu loh. Yen selokan itu di Jakarta. Caranya? Persis. Cara Cintami Atma Negara. di Jakarta? Benar. Ada jawab saja. Yen ini di Bali. Aduh. Persis. Caranya? Cara Cicing Kintamani. Nah. Nejo Cicing Kintamani. Dong orang gitu. Apen liu mau payas. Apen abah ke salon. Sing ada nak nyakal mai. Oh. Keng-keng mau. Doja nak truno. Nak tuwo sing nyak nyeledet mai. Doja nak tua buyong sing ada mai. Apa ngeranang gitu Keng-keng mau irago subuh mencolek pamor. Oban irago. Tadi pengayai de dayu datu. Seseng irago bejak tebaga pasti bedlemone bisa ngeleak. Itu beban. Oban irago bisa ngeliat. Ayo mau kado tuh. Pasti beraga bedini ngaya uli cenik bakan dikeles. Seseng irago bapempan ilmu hitam sih kita ya. Tawang mau ilmu hitam. Ilmu hitam itu? Ilmu hitam itu adalah black magic. Yen ilmu putih ya? Black white. Aduh. Tadi black white, tadi magic white gitu. Magic white. Yen pengelayakan tuh black magic, bang. Black magic. Yen leyak ngencah magic jar. Jadi mumpung itu jangan ambil pusing. Bisnis teh jemaah jani. Bisnis lihat. Uren aja. Kengken cara. Mumpung raga subuh orang bisa ngeliat. Oh. Do sebat ngai ibu jak deman ngati ya. Jak bisnisnya jemaah jani. Bukalah usaha lapangan pengliakan. Kengken caranya tuh. Ih, belum saja nenek. Man kengken ang. Jani mapan liu nak bajang-bajang bisa ngeliat. Kan ini meli pengliang si rago Si bos si rago dayu datu nih. Ngai jani bengkel leak. Ngai bengkel ya? Bendan ya, gelem. Nya nawang ya ngelekas dari apa misalnya kelas onordel ya akan si rago benina. Dia onordel. Bau jani berkembang jani bengkel ya gayana rumah sakit ya. Pak Dijo kagak anak. Dijo jadong yang bengelah modal ngidangin ngalis lah. Nya nawang ada terus lia tuh ngereh di bat-bat kan DB yo. Bisa kena virus. Rago nampung. Kira-kira ada lihat DB nah? Mancan lihat. Pas mulu pas kene bang. Asal ya pesu pasti ram gumi. Nah. Nak mulu keto cirene.
Dayu Dari wis mangkana. Itu benar. Mangkin medal. Siap. Para penonton tolong dinyalakan HP-nya. Kita reuni akbar. Antara penonton dengan penari, mari kita bersama-sama menerangi seni budaya Bali. Menggebiak. Yes. Nah, gimana? Carerareng. Nijar ora sebat duaning pengleyaan atulas. Pelanggan sudah sampai ke dunia maya. Nah, di jangan leben. Online oke. Oke. Do jadi Bali. Uli Amerika ngidang naal kursus ngeliat ke Ameriki. Amerika ke Meriki. Linyor, Tia. Linyor. Sugro. Ian mone demon biange. Nge. Nopo ken klinyar kawan klinyor. Nge. Yang setato girang. Inge. Apa buen moimo lantas misi ngigel? Misi sakti. Misi makenyong. Nah. Dijo ngale sebat Di deh. jangan le. Elo. Yang meli dan man sebat. Ajen lingser. Ajen lingser itu. Engke. Nu dilah kene lah. Mengudang yang mati sing dini. Ngomong-ngomong tuh. Engken. Ampun lingser kene. Kan enta nang loong apa-apa. Gitu. Lo kenapa? Lo ngudang. Nah kena Yang diangkat. ke griyo, liu na tangkel. Oh kentan. Ada nunas tambo, nunas pepelajaran, nunas aja, nunas neketo-keto. Neketo-keto itu. Pengeger. Pengasing-asing. Kan yang mulai tiang marketing nih tuh. Kan plinyer kan Ampun online nang tiang. Banyak pilar. Tapi ya. Nesara jani itu. Panyaunya nak nawang. Panyaunya nawang. Bahwa kita melayani aji pengliakan kan. Gitu. Plinyer. Ya. Plinyor. Ya. Main malu. Ye. Tapi tuh dari Biang ben misi ngelak-ngelak, ben misi kireg-kireg. ngeti Lu kan dan takut ngajak biang. don dan purun di tiang mendahului kenten. Oh, Nge. ulian bakti nih. Nge. Ulian tresnan kapening biang. Nge. Tiang wantah bakti. Mana titian teh sapuniki mang do Engken. semakin kenten usaha lia irago niki kenten tuh ngodalep merikiang tiang eneng usaha tuh. Nu tuno. Amun tuh subuh pengitar buano. Nge. Buano subuh mekejang. Nih kau jalanang pengkau. Nge. Nih kangin jalanang pengliakannya nih kangin. Nge. Nih Sampun. kajo kelat patu nih tengah-tengah masih patu. Ampun tuh tapi tiang gak niki sap tuh. Siapa itu? Tiang kena tiang kan ngelekas pangtan di petang-petangnya. Pernah Bypass sudah bagus mandret yang lepas. aman Pang di beten Merkuri ben pang liu nak nepung gitu kena tiang. Adi bisa Jak- kita ya nang ngeliat tuh, tongos ini sepi, Dan. tongos mengkap, nih kemudian nih digalang-galangan di tongos Bo. liat, linga. Ampun orang banyak pilar. Oh, Begitu kan ngelekas tiang. Begitu? Kena tiang nak kal dadi gerudo. Man apa udah deh. Leban tiangnya mak mandro. Andra apa ke jaman? Dadi motor tiang. Amat Di motor sen gede yo tuh. Motor NMAX ben. Buy. Begitu jak cuas penang kangin ke di kusambo setopo kan polisi ya. Bodoh. Begitu. Masa Tilang. tabung polisi kengken. Tilang tiang. Aduh nak nilang polisi Tilang nilang. motore. Begitu? Ngarece long di bang sing samsat. Coba ngawang-ngawang nang mantro. Boleh bener saya sing konsentrasi Dadi, gitu. gitu. Muter aksara tuh sing konsentrasi otak. Yen subuh biang nurunkan ilmu, Nge. melang pedeng dengengang kopenge kedatang matone. Nge tuh. Dongeng. Limo anggo nulis. Udah Nge. masuk kanan, keluar kiri. Nge tuh. Kadang bisa sayurin keto. Nge tuh ampun aja menceng kene atuh. Namun lah kene ya Tiang ampun menceng. ngerti tiang pun ngerti ulian tuh pelih agule kan gen tuh. Nah, Ile aku kan di apa senang? Tuh yang sing stres pasti budah-budohan. Sangka lo benang-benang belajar. Necen patut laksananya, necen patut sing.
Tuh naik kedahang nan jadi. Siap Bunda Ratu? Nggih. Nah, Bangken tiang sampun siaga niki. Nah, Bunga mik sampun, toyo kungkuman sampun, Nah. galah Bunda jagi langkar kenten. Ne jani biang lakar jurusuano Nggih. bersih-bersih dengsa. Nggih, di tiang siaga. Pemragat gayanya ini jadalu. Durus. sampai lang raras Lakan dosang. Yan sampun kenten durusan. Memang mak. Lan sampar kan jemaah. Lan. Penting. Klip mandi kare di. Ayo bulong. Beli made. Tunggu diang udah disasa beli main dewek tiang. Ri sedap tiang mare nyampat itu disanggah. Nah ada apa nih beli made? Mas gini loh. Beli nak kita lakat kaya malu aja. Oh, dada nih beli bakal kaya. Gitu. Mentimpal-timpal beli nih dejo. Dan nak kepedidian beli kaya. Oke Ya, tuh. Nani, lipi, dejo pada lipi beli. Dejo kena tiangnya beli. Aduh beli moyo tuh dia mau baiki pesan beli. Tidak kalau lipi beli. Aduh jejak pesan tiang beli made. Sing ada nak uyu tuh. Beli nang de beli mau baiki. Tawang beli tiang jejak pesan kapening lelipi. Angkat tiang sing pungkat maro beli. Ada glenos gitu besar. Kadang lipi gitu. Ya mengisi cangseng ada nangisi. Mấy nhà ni trang gì xin mấy beli? Apa? Terus gisi gitu. Gini. Kengkene beli. Dane jadi duku mau seng. Pang mau kedas mau resik. Ini tiang nunggu abe sampah. Begitu manyus gitu. Oh cangdot manyus. Seng mau cang barang seng manyus. Kalau pang ada aja gitu. Beli moyo. Ya. Yan kita yuk kena beli nenek beli made mudita. Nage masih manyus. Ongkap kone beli sakewala. Gaginan tiang makedas-kedas nyampat itu disanggah konen pragat. Oh, Tiang pragat. Beli moyo. Ayo Lo yang sahang kaget di Berajan Muyong Ayang karena leyah meluna. Kami lusek barang. Lain lah. Sakewala beli. Belang-belang yang nggak beli ngaberagana. Dan yang beli ledat itu di kayaan. Apaan liu bajang-bajang di tu kaya. Oh gitu no. Bener. Narasi tiang pang madak pang paling selamat. Seng lagi sudah kayak. Seng dadi seledat-seledat yang kaya dogen. Oh, Kita selagi kayak mana? belang ngajak beli tiangnya. Belang beli. Dah. Beli. Belang-belang yang beli kayana. Tiang bakal nutogang nyampat malu ditu disangga. Oklinya, Kengken. Nenek kau hijau jaken penjalan lo kene. paman mesliahan, Oh. mumpung ide Ratu Dayu nu sibuk saja nasane ne liu tamu ni. Manus japmi ketukane. Omone panas Terus, itu ada apa panas panas. Enak nih. Main lali ketukane. Oh, Pasti ada nak antang mau bersih nih di tukade. tumen jani jak Tumen kene kedas bersih. kene tukade. Nih Bo Madan.
manusia itu sudah sadar sekarang dengan lingkungan. Iraga harus perang presiden mau bersih-bersih kalau kini iraga sing idanya mak gaito apa raga tugas selen nih. Tugas selen bang, ini mau bersih bang, Itu raga jangan apa dong melakukan Badijana kalau kon manus no. ini ngale batu. Ada yang batu ah? Dini Itunya. beluang manyus, dini Itu beluang. mamanya. Dini beluang Oh, manyus. banyak teh sing dek basang apa Sekarang je terus Hah? nanti buram. Mana kalau mencapan kene senglos malu baju. Manyus. Manyus. Kalau ngucapkan bedek kadang dit kita. Ah, cembel sing mesti ketok. Ini kan jalan. Cang manyus. Adi lo mau keruyuk. Cang ngokak. Kedai apa tuh? Kalkun Bangun dulu terang. tumen nepung nak bagus Padahal ditukar banyak. deh. Dini kan. Ini kan di bang liwat rugi nase. Benar. Ya benar aja bawa malu sing itu. Nalong kan bang legaya mau nak nok je bayu po. Bah, Ane agat mau nyidang mau jalan. engkel lah nih. Apa gasnya nak maklojo namo. Oh, mana operasi yo? Mbak orang mati mo. Ya ampun, mana yang penting nu hidup ya nih. Oh. Hai. Ada bagus nah. Yang sing peleh, Hah? asalnya tuh dari patih kacang koma tuh pidano. Pakai kacang koma apa? Kacang koma sudah pengit. Yo, sana itu Tuh isu padmo tuh. kadang cang Nenek sing nu si hidup. Hah? Halo, Wal. Adi mau wo kamu? Man bapak ancang mau beli kamu? Jangan mau iwo datang. Ade mudite, Oh, Hah? pada mau dita. beman petakon. Konen. Ngebakat oren, nah kadang bakat oren. Nah, yang penting kan sing ben yang repot madakon ben. Kan betawang pada mau dita. Ade mudite, Ne mau. nyoman beleleng. Oh, ngelah dan baru jani. Oh, nek raga kan klinyar klinyur. Tuh kadang nak bodito muditi. Sing nyao na lo marah mau diti. Hah? Adi? Nak kengken tuh mau kokwan. Marah tepuk cangkok bana gen bang kita ngentot. Yan nanu nasa. Yan ba? Ngidangnya nih asane nih. Ah? Mau nyereneng dia asane batas. Nang coba paeng kengken ya. Sangat Nyak, ulian ulian paeng. panjang ben. Coba. Biasanya ya nak nyereneng tuh paeng jak seret. Coba loh, coba. Mari kita balik di negara di samping tiangnya lanjajani madem mana wiredenyang tiang lakar luas. Luas kije, Ah, luas kije. konen. Bener. No ke Bali ingat ke undoke tugas barang-barang numpang dokar kasakisi sagasogo dokale dangesa tiang bengilan beli lucu ulian numpang dokar terus nane dadi tumbo tiang merasa bahagia taken padewekan dadi kenangan kayang bendidan tuh bapak sosir dadi saksi tresnane opnen dingah apa sing cang magending Bas luwung geninge rasa kedaut kena jak sing kita masaut. Man? Yang geninge ini luwung, ni gening yang marah tuh. Ah? Ada nih luwungan bensin sing tawangan nih. Gendeng apa tuh? Semut numpang taksi lagi Hah? gitu. Semut. Ada Semut nadu apa numpang taksi? Itu gini gitu. Semut api.
Ijo amben mulai. Ay, Belajar kebatinan Beli aku likan Yen sing stres Pasti bodoh-bodohan Budoh ha. Ane budohnya. Yo bodoh Iya. Beceng tuh alon-alon kenten tuh nyanan kenyat wat bohong tuh pegat tolong tuh. Cegek sekadi bulan Dijabuin bali mengalir ulang. Cegek sekadi bulan Dijabuin bali mengalir Kulit kuning gading Alis madong intara Gaenang kena beli Budo paling kepening adi Udah beli kamang udah besanget ngajom tiang Udah beli kamang udah besanget ngajom tiang Jalelan melake tua beli nuenan Jalelan melake tua beli nuenan Sampai pedak dinyarang ni namanya siga malungora pamang orangan tu masih siga jantung sigone kerum ajit kenyir keprat keprit Barang landung nih Barang landung Nah timpalan jero lo Aroma bat aja beli bagus. Aroma kota beli bagus. Jero wayan sablerang Adi mesti menggableran. gitu. Enggak ada dong. Oh, enggak ada dong. Nenak kengken tumen mai dadi kene basange beling. Ane madan galon ane nungeng ne galone misi caratan Neken caratane ento ceni adi ceni anak suba prirat tadi pirat anu dua kulit nih Mula kelongkang bedur tembok memulot mabalik tipi sanjang udah pengkang jalan mo kebak duit bisa biar caranya jadi tek gitu ya mancur airnya muncrat kanyong manis balinya dalakan Cang lah gending itu menane mau badeng weh Kenyamanis adinya ngelahan lihat bang aku mistipis sirene no enak Beli adi ngelahan hati yang beli kuasa Lan gelakang bareng Duman dibagian Lumada ulian tiang mau gendeng gene aku panjang yusonge nen malu jero ada nonton. ah
Ada nak bawa. Oh, bangun tiang. Jero nyen kurang cah. Oh, enggak, oh. Bang bo mau bales ngengken nak pecah orian nganten weh. Mayan. Hei, Keok. hei, mau teko, sing mau dalam dia. Sing pesu-pesu talo ha. Nak ijalan mo Semu. Aduh. Di sana kenceng nih. Beli made. Nanti teman kene teman. Beli. Ah. Sing deman. Miron. Aduh polos kayak ku. Nulis sama kita. Be. Oh, nulis sama kita. Be. Hei, nah. Weh. Saya begitu nulis. Beli made. Mare Nang udiang-udiangan beli dini. Yo Permaning beli ngajak anak lung. Nyene beli made. Saya menawang. Itu Pak nak kumat. Dia ajak liu jalan. Nah, Len Bangli sedang bajak Petro banyak. Cara ketikung ya. Hah? Cara kene, cara batu borean ngelilik bareng igal lo. Nyai jelemon lo, nyai. Ah. Dong sing metolian uling tuni. Engken tu Pembalih. nyai. Dan malu nyai jelemon lo gitu. Nyai jelemon lo Bang gitu. dulu lo menyelesaikan masalah. Menying wani lah nih. Hei, bang dulu lo menyelesaikan masalah. Sake wales sing ya kene ngabot tingkah di koko dan nyai. Stop. Mone Bang, jebek. bang. Maksud lo? Bang dulu lo menyelesaikan tuh. Emang gue pikirin. Jogdo pikir. Maksud lo Lo apa? pikir ah? Jogdo pikir. Ilok minyak nyai. Oh. Pakai sebuah nawa. Kengken. Tekan yang ketatuan nyai ini. Man? Ne mara nyai ngerayu ibli made. Tawang nyai. Nye. Ibli made budita nyeng kada nyai. Wake kusuma sari nih ngelah ketabone pengenal. Oh. Neneng lah. Mana? Deka-deka sakit jemat bat ngelak Marah. mata. Oh. Kadang dia nak kurang aneh. Oh. Oh, para metunangan. Para Bener. metunangan. Ya ampun, istighfar. Istighfar. Para batak metunangan jengkeng-jengkeng ngono. Nih kade nak mau kuran nak. Sombong amat lu. Wah. Nyan ada nih. Adan wake ne dia kusuma sari. Kau semua sari? Bener? Kene nari. Riri Ngomong simpel kan. Nyan malu nyinya danya. Cang, Oh, kelinyar. oh benar. Cengken. Nyan nyur. Ah benar mau meklanyi rengsa. Oh, gitu. Ini apa kan namanya kacang koma kan namanya? Pasti memen ini. Apa tuh apa? Pasti pici-pici kan pakai memen ini. Nak. sombong maringi mokona. Ingker. Cang lawang, cang. Nak. Aduh, cara wajah kayak dong kecong di nih ngoyong. Ya, cang cermin. Nah, Aduh, Meme. Oyong, kadang maribi ngangonin sulen. Inyon nasenyen. Adio jangan kedo, adi. Ajo ya marah dibing sundeng ya pasangkan gitu batnya. Kartu di milo. Awak begelom-gelom mang misi ngerepat minggir-minggir bukan lu yang punya. Come on. Kau kengken. Aduh. Engken dong. Halo, lawan. Engken. Aduh. Marenyi ngelatunane gitu. Bener. Paham sengi. Sebelum janur melengkung nyen kan tadi ngaleh. Jadi kan tergantung ya nyayo kan apa seng
Yen sing nyak orangnya. Hah? Yen sing Nyak orang mesti. yai. Lo klinyar nyai. Kengken. Nyai nawang kengken ketatuan anake ngalih kuranan. Man, Ya anake ngalih kuranan patut kedasarin ban kena tresno pado tresno. jangan apa tresno setengah mati nih. Yan kena nyai ne tresno sakewala buka pesado ibli made mudito. Hah? Ibli made tu sing ada kena ni kapedeng nyai. Kemudian nyai memaksa. jadi sing perlu ben orang gitu. Zaman milenial, zaman maju, nyen jama kita to neng ngalih. Nah, jane jaleh lah. Bila mana perlu training manusia matu 6 bulan. Hah? Mesti training Pak. Banyak juang. Oh benang tuh. Dah, Lo ni lo. klinyar nyai. Cang lo, cang nak demen kan beli mademu dito. Ni masih demen. Kalau konen karuan pilih ya. Demi cinta, ayo. Nah. Ayo. Kalau cinta ditolak. Ye, macam-macam lo. Mani. Yen mula saja nyirireh, dadi nak lo putri ke bos. Hah? Edeng kan bisa sani. Jani edeng nyiar nih. Nyi sing nawang Amongke nyen kawisesan. Amongke kawisesan nyai ne dengan gini. Nah, Ilong kusuma sari sing jejah bakal oke. Ramana budoh. Weh, para Dani cang nih nepong. Demi cinta anak lo mau gongang uli anak wani. Nah, isate nang tanging ban kau. Nah, Lawan. Ya lawan. Nah, lawan. Nah. Itu katakeh. Nah. Mani. Kengkan ya? Ada. Ada semaramu kebisa. Hidup. Bo benah bayu ne, bo benah bayu. Kengken. Bo benah bayu. Kenyang sana wa. Kengken sana. Maribin satu buang asa tensi ya. Jadi engken. Jani kuda. Kengken. Jadi adik Klinyar nyai wa montok kebisan nyai ne. Ne sina boleh. nang tay. Marek. Deman ada dia marah cang injon. Hmm. Mau mondok kesaktiannya. Namun lo jelas kayak nang pang deman Ada tennya. kalah jenang. Mula jelas cang serenang sereneng. Jani bo. Sing dawa anak lo bayu ndok ne. Ngijek buka kartu gini. Pas aja. Abang malu nih. Nah, Tumen kalau Jani siap yang kan nepuk kena Jani pang kawasan nih. Nah, nyen kekadenan nih. Nyi kone nawang. Mara Kengken dibi. sejata nih kesaktian. Mara dibi. Yen mula saja nyiri reh. Hai. Amongke kesaktian nyai klinyar. Dengan jani wake mula sing bakal takut ngarepin uku dani. Ore wus mangkano karengo den satu yang siro kusuma sari. Yo ya teki klinyar. Bi prayo ang orang suka kun kunang boleh. Dengan. Jet ya. Aduh, lemer atuh, lewat atuh. Nyai. Nenak kengken Dengan amongke kawisesan nyai ne. Nak kengken. Rupon muan jangan. Ada adi ajen sang ada api adi puan Klinyar nyai. Kengken. Sing medaya jangan jen kita lempene ngelahirmu ya. Tuh, bawa kaden bawa nak pengliak negenan kaden kal Jani pengtatas nyai nawang nah. Sekone nih kusuma sari mati, nen malu nyai bakal nyangkutin di made mudito nah. Nah, antosnya canang antiang jana Amongke kawisesan nyai ne dengan. Jangan antiang Amongke budani. penampilan nyai ne dengan. Lalu. Kalau Makan. Enggak makan. Jangan sen milu-milu. Dang sing medaya tiang mok lo. Tekanin teke, ilo klinyar main nage. Ngerebut ibli made mudito. Ya dian tiang ngemasin mati, tiang mula misa dia bakal nilihin. Resna tiang Yang bakal matur malu ke pedukuannya. Yan kene paundukannya. Jalan, uning ayang kapit ngi bako duko. Mau lo ada anak teko mau mirip nawang. Nah, Loh, Aduh. kuangan doman ben kun iki. yang toleh. Nggih. Nyene mau lo. Dia nemoni jegek dia mulu pantas. Bener nih ngangon soma. Nggih. Dipedhok dan cocok. Nggih. Sing cocok ya. Dan jarum plekang andong dari.
Ngidang pleng dengan nol dari. Saya. Ayo. Lo. Yang Lo ko sinawang semua mo. sari mirip sing sap lo. Kenukudan bener. Tahan ketemu, tahan masadu ajang, tahan kanti miyagang dipekan. Ben lak kenah loke Pak Sido ngerawas ngelawan bener. Ke walau kita jani. Ampun nama benar. Beli jaket beli. Oh beli ya. Nah, ya kita- Nah beli. Baik, Kuda wani. Di kudo aja harga itu bani beli. Ade mesti beli di kudo bani. Maro orang beli ngeleksek ada di kudo bani. Kini petekan beli ni ngerawas jani. Tutat. Nadi, ken lu Kusumasari. Tutat beli dot kang ngangon Adi Soma. Ngangon kuranan. Sing je kalajak beteng mut-mut di rumah. Sing ada lenang kalajak ngitungin kesugian. Itu aku sugian di kadang bunceng. Lo udah kewah. Kalian nyai bersenglah kudanan. Cang meragata. Bongah rago. Apa yang sakit? Asyik. Yang Sakit berkemu itu nih. mana napi sino kang. Lo udah ngomong pangliu. Uno apa? Maklum lah Anda wanita, saya pun juga laki-laki. Apa sih keperluannya? Mengisi kehidupan demi bercinta peraga tangga ini masih kurenan sing enu. Kalangan geno, bosan mampu dia. Nyek sing mampu. Cangsen brisen bosan mampu. Awak sing mampu. Do main-main kene. Taluh maman beli abang-bangan do. Somo. 24 jam sing mereren-mereren. Lalu apa kaden? Halo apa? Lalu cekcok. Cicik ibu ya. Cai ngelamen taluh cek-cek. Yo. Tuh boleh tuh. Lima ada tuh. Sertifikat tuh. Lima makanya jemak konyangan. Aku bungkus kacang. Sertifikat tanah Adi angon ngumpul kacang dia mau apa? Sertifikat penting sana tuh. penting. Sudah. Nih. Jadi Nggih. mapan dia luluk. Badut. Edeng mas-masa jadi. Mulai-mulai raja mulai-mulai edeng. Orang bunceng. Yang kuan apa? Mas. Aman kuangan. Itu laku di Jalan Sulawesi. Udah nggak bu? Jalan Sulawesi di Koinor alias Jalan Sulawesi. Nah di coba pilih di rumah saya Oh, yang gitu. kuampes. Nih. Makan wayang jaga pes. Gede-gede. Aman kuangan dibalik. Hah? Kuangan dibalik. Mencukat nih kan? Makan aja. Tutat jadi Nggih. edeng yang malu mas-masa dia tuh. Mas-masnya deh itu. Yang dia nulak ben itu marah takal rawang Oh, rakan. boleh. Oh, Nih. Aduh mas. Ani nyorok romong. tuh mas dagang bakso. Tuh, ada kemulak. Tuh dagang bakso nih, mas. Kita ngetok lah sepuluh duit. Boleh. Oh. Apa kaden? Oh, boleh. Kalung. Oh. Cangsen mando mang, cangsen mando mang. Nih, do yang nih bang. Ini na bang Ini kayaknya. gelang, ini, Masuk. Sing kelat. Cengken caranya ngasuk ang. Tawang sangkal kelat. Ah. Gelangnya perawan. Nah, ini nasib. Gelang. Mau pejang mo. Weh, po. Rumahnya panak nih. Tuh, Nen gitu. malu mau ulah-ulah nerimo. Gani Malu lo mau nak kang kesini nawa. nanti mo. Tuh sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Kang etar gaden lo tuh. Oh. Lo lah tuh jadi bang bapo Ini mas-mas nih raja mulai-mulai ada ane. Pindah ke penebus. Gelah ke ngangon soma. Jadi jemaat tuh. Gampil tuh jadi kena ngadep kena gudang. Lan nganten ngajak beli jani. Nih. Rotoke om. Mangkin dumun. Men kengken. Yen sing pleh bentiang narke. Beli madan beli wayan buyar. Bener ya kengken kan banyak lah dengan raos. Merasa-rasa tiang beli, sapapan sebuah mekelo. Beli kelawanin tiang kecunuk di peken. Beli, paunukan tresnan beli ne kapinin tiang. Apa buen beli ngabo mule-mule buka kene. Suk semang tiang beli. Sake wale beli pengnawang.
Ya anake ngalih anak lo patut kedasarin ben kena padut tresno padut sih beli. Kewala aksama yang pesan tiang. Tiang sing ada nyen kena tiangnya bakal mesomah lawanin beli. Ada nih mole-mole buka kene. Apa madan muli-muli? Tiang sing presiden bakal nerimo beli. Ya diaston tiang lacur dini di pedukuhan. Sakewala tiang sing ngulap kapinan arte beranan beli nih. Apaan tiang ngalih somah? Patut dikedasarin ben tresno. Seh tiang kapining ibli made mudito tetagon tiang pang beli nawang. Oh, dade kini sing lo nerima tresnan beli nih kal ngangon somah ajak ngitung kewirian ini. Kini dah. Ya maro monto beli ngeraos kaden lo kal ngalah kena beli nih. Ya, Pak. Ya, Pak. Beli muani ada ini kasar beli bisa, halus beli bisa, Ya, melaksana kengken, nyak ngelawan sing. Danya lo, danya. Kemudian namang nak lengah. Beli ampur ayang tiang. Merber Ya dia son pas peng sebian plu peng kali pat soma. beli ngeraos kapinin tiang. Cuta tiang sing sido nerimo tresnan beli nih. Soma. Ngalih beli anak lo nak lenan beli. Cinta ditolak, Kudiang dukun diterima. bergerak. Nah, itu pakai double. Boleh jangan Saya suka kata. Ma, Dengan salah tampi, cutat beli paksida, mesomah lah ada. Lan Tiang sing dah beli. Beli. Aduh.